Son phok kimang pen US UK song atum armu chujeng kat song kedeng. Amendment 125 ke pachun ponjia phan nihang ni rep kido Autonomous Council atum Union Minister Amit Shah phan kachetong dam. Article 280 pen 275 ko PC kachepre kido mapu aputhak APHLC amai phuje akathar pen rada phan ke pachini. Kardong pini ada Abirta long pen ilisang pi marvelous rong pharpi nonar ju iktha Abirta angton pen. Kidam tang je kong ni phai inkhoi rop ho arni ada por phai crazy rachiti ma por pen United Students Union of Karbi Anglong hamphanga song atum pen son pho ke mang pen armu chijeng akachi song asai kedeng po. Lason si US UK Central Committee pen pater PC Karbi Anglong angkang along kedo US UK aruarim along ke claim bang atum pen Chelang sim Diphu Medical College and Hospital adon relong kedo US UK CEC asai hema long pen armu chijeng pangching si Karbi Anglong Autonomous Council adon rian palidam bangsor mu chijeng akachi song along jasmet son pho kemang deng ponsi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Hang Phan Panong pen Principal Secretary Mukul Kumar Sai Kiari deng pin puralo pi bajer damlo Pinpura lo long ke jongpon ke prabjin pen Karbi Anglong la pen West Karbi Anglong ke parlo primary pen secondary school along thanbang ang hoi papleng pon sirak nangji Kithir thip inter-district la pen interstate aduya hoi 1951 boundary demarcation ateng pen raikom thip nangji DMCH along kisunga sondo an kithir thip pen langpon pami nangji Prabjin pen tet asad lang ki untang atuma phan voreng ang hoi pek ponangji lapen Diphu Civil Hospital puthot pareng pon thunangji pu akemang pen pinpura lopi pajer dam lopusi US UK CEC amai phu bibison teron lapen kongchun bang jintu hajarika pen pherangke atheng no pachini Niri tuma kemang long rada kemang long nai tum or pidun bom poja ko hora pin bom sini tum ta tuat curang ding lo Karbi Anglong la per West Karbi Anglong lo primary la pen high secondary school ang dengan Prabjin pen hanbang hoi pek konserang na po 1951 anikan boundary demarcation ateng pen interstate border la pen inter-district border permanent solution tu nanji la pen apart tame Diphu Civil Hospital Prabjin pen jitu pareng thunai mate revive tu nai la sona taxi Diphu Medical College Hospital la solve problem tame permanent solution tu nai la pen apart tame tet qualified candidate tum Prabjin pen ala tuman hanbang hoi pek manai la bangso son pho kemang pada prinsip ini tu la bangso arbu chejeng pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronga kaya ali arjani tu pin pin alo pajir ponjur kebang jilangan ni yongsi Karbi Anglong Autonomous Council kachari ke theng keding tum la son pho kemang pada thangdala side theng bon pe la pen RD dibon pipe bertai niri tu main pen democratic ronte me anse soluk so anse soluk so da kachong pada ponji পৰা এই শাসকীয় বিজেপি মিছলিয়াৰ চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে আজি গণতান্ত্ৰিক আমি ৰাজপথ আজি আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ কাৰণ আমি লক্ষ্য কৰি পাইছোঁ যে কাৰ্বি আংলঙৰ বৃহত্তৰ কাৰ্বি আংলঙৰ সকলো ৰাইজৰ যোনটো আশা অসুবিধা যোনবিলাক আছে কিন্তু এই বিজেপি চৰকাৰ সবকা সাথ সবকা বিকাশ কৰা চৰকাৰখনে আমি যোনবিলাক তেওঁলোকে উন্নয়নৰ কথা কয় কিন্তু আমি আজিলৈকে কিন্তু আমি লক্ষ্য কৰিব পৰা নাই সেয়ে আজি অটোনমাছ কাউন্সিলৰ অথৰিটিক আমি আজি স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিবলৈ আহিছোঁ আজি গণতান্ত্ৰিক ৰাজপথ আন্দোলন কৰিছোঁ কাৰণ আমি বিভিন্ন সময়ত অটোনমাছ কাউন্সিলৰ আদি কৰি দিছপুৰৰ মিনিষ্টাৰ ডেভেলপাৰ গুৱাহাটীত ধৰ্ণা দিয়ে থকাৰ পিছতো কিন্তু এই শাসকীয় বিজেপি চৰকাৰে কোনো গণতান্ত্ৰিক তেওঁলোকে কোনো ব্যৱস্থা বুজি নাপায় সেইকাৰণে আজি আমি এই ৰাজপথ আন্দোলনৰ পৰা আজি অটোনমাছ কাউন্সিলৰ গেটৰ সন্মুখৰ পৰা আমি ক'ব বিচাৰোঁ সুকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যদি তেওঁলোকে যদি কাৰ্বি আংলঙৰ মূল সমস্যাবোৰ যদি তেওঁলোকে যদি বুজি নাপায় তো তেওঁলোকে যদি সবকা সাথ সবকা বিকাশ কৰা জাতি মাটি ভেটি কৰা চৰকাৰখনে কিন্তু অনাগত দিনত তেতিয়াহ'লে আমি আজি এই গেটখনৰ ওচৰতে আমি তলা ল'বলৈ বাধ্য হ'ম অটোনমাছ কাউন্সিলক আমি সুকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ প্ৰভাৱশালী CM ডক্টৰ তুলিৰাম ডাঙৰীয়া তেওঁ সতৰ্ক হওক কাৰণ তেওঁলোকে নিজৰ সৰ্বৰ মতে যোনটো চলি আছে সেইটো বন্ধ কৰিব লাগিব সাধাৰণ ৰাইজৰ যোনটো মূল দাবী লয় News report Karbi Anglong live India Constitution along ketok dak mate 125 Amendment of Indian Constitution along ki jongpon ateng pen Inglong asotum amethang aning ke hang ateng pen ke pachunjia phan pura Assam mate nihang ni rebalong ki doan Palong Kep Autonomous Council atum Chelangsi Union Home Minister Amit Shah long chetong dam rinti
Labang so 125 Amendment of Indian Constitution along ki jongpon atengki inglong aso mate tribal asotum Jaisalmer Assam Meghalaya Tripura laben Mizoram along ki dotum amithanga khai kacherekom ponji padoponlo Laso ateng pen 125 Amendment of Indian Constitution abang kidoan Autonomous Council atum mithang akemang puthak kapachini ponji lapen bangso 125 Amendment kapachun ponji aphan pura New Delhi Parliament alongan palidamsi Union Minister Amit Shah amithang asai hem a chamber along chetong damrinti Bangso hut MLA Darsing ronghang kaning jipon atengki Karbiang long arara pharman kedam tang apor hut sarkar pen kachetok MOS hinialong kisung pon kedoan thangnat katiko kepin pen kadokawe pangrum pon rup pen kepachun ponji aphansi nilidum Union Minister Amit Shah phan chetong damlo Lapen kepaklang pon alam the kidoan chikloi jonang bong lang tarlip ponsi kepajon ponji aphansi bor ipon pobusi MLA Darsing ronghang lapen MP Amar Singh Tisopen ningjepon Indeng harus sera ingkoi rapo labang so amendment along iltum kedam tang Karbiang long MOS ini 2021 lapen 2011 lah ini MOS andeng tinda pende patiku kepin pen itu kewe pan panggup pondok pen labang so asai kedeng bonji pamci iltum singwa jitan namlo dan non party la along tina council itu tahu metang labang so alam ason kedoan dan dalam dum cepak lang no lapen la indeng harus sira ingkora po labang so amendment along la cap Autonomous Council at may sudo anta pepleng kon app di pan bangsi cenderung di pondo dan non party lam cak cipilo lapen dalang litung ning ceklo jonang bong alang litum insiring cap pompen litum kepatang pon alam didoan lapen de MOS ini tawane angton pen gedeng pompen pacun poni panti lam cak cipilo nelitum la election ISU 125th amendment labang solam katwa kowe election ta dai pono lapen ga labang so bange bill number 2019 Rajya Sabha long introduce to la se non Lok Sabha long introduce dia phat la mane la chikloyon angmong si ajak mane kili damde kepleng damde pot am sidame puthot mane chingkiching wai ko MOS 2011 la pen MOS 2021 6 organization 6 million group pen kachetok kapot am sidame puthot chingwai pun support bangsi Home Minister abang ilit dompan nang pangdak kono la pen chiklo yon ang bong sila a problem kedoam setame pacun oner nang si lamcak nang chipidon Lamdon kachitok pulote sarkar pensi chitok pano la solong BJP pen tahai mate Congress asong hot tahai po sitame Lamdon kachitok abangke India sarkar pensi kachitok long lo posi niliman bibonsi Jaisalmer Union Home Minister Amit Shah phan chitong damsi 125 amendment ke pachunji aphansi Jaisalmer chingwai te kanglo pusi Tripura Motha Party Pradyut Bikram Manikya Dev Barma pen ningjepon that a positive attitude was taken by the Home Minister, and we are hopeful because the councils may be different. I've heard you ask question, what does 125th Amendment mean? It may mean something for the Khasi, Garo Hills, Jaite Hills, it may mean something in India, it may mean something for Karbi Anglong, it may mean something completely different for Tripura. But all our problems will be individually heard by a committee and will be addressed so that there is a solution which is amicable. The most important thing is we don't want to go into confrontation. We want to give rights to our people, our community, and if this is how we progress, we will welcome it in a positive manner. Union Minister Amit Shah phan kachitong damahut Karbiang long pen MP Amar Singh Tiso MLA Darsing ronghang Abirta Singh hi Bodoland Territorial Council pen CM Pramod Borotum chitong dunrinti News Report Karbiang long live Kidamtang jakong nipa ingkoi rap horni APHLC CEC asai hemalong APHLC amaipu JI katharpen pherangke amai ing niponsi Indian Constitution along ketok Article 280 lapen 275 aputhak rada phan kapachini
APHLC amai phujai ka tharpen phirangkia thingno lamthe ki jai ki 125 amendment bill pen Karbiang Autonomous Council ki japonatum article 280 finance commission pensi direct funding nang kapaloji phansi hanglo bonta article 280 along ahok pet ke toklake state along si tangka nang kapaleji la pen municipal panchayat along tangka nang kapaleji phansi toklo ladake 6 schedule along rialama phan thangta ki pipon ave pusi pachini nasi article 280 alar article 275 abangsi hangnangji athema article 275 along ke Indian Consulate Fund pensi 6 schedule along rialong tangka nang kapaleji phan alamdo lasi 125 amendment bill article 280 finance commission ke palong dunji phan pura Karbiang Autonomous Council atun ke hang dun rongke autonomous state phan mang mepu ke hang atenglo lasi 125 amendment bill larletik ke papas ji along chikroi dun nang neputa ninje lasi 125 amendment bill along chikroi dun dera autonomous state phansi hang dun nang ji pusi APHLC amai phu je kathar pen Karbiang Autonomous Council Kejal pon atu maphan pachini. Amendment bill ulo batai pharoi sira inkoira pho aphom constitution ke lar alam la so ke lar ke 6 schedule si jasemet lar po la pen non ilitum Karbiang Autonomous Council atum ke claim abangke direct funding ke long ya phan pu article 280 nang ji pu 275 nang ni pu angge 280 bangke dak non la article 280 abinong bangge la ke finance commission pulo finance commission pen poisa nang logi pulo la pen 275 bangke la ke India Consolidated Fund pensi poisa nang logi po bang hala nang ke logi bangke la ke non aprang nili 280 bang pudet lang 280 bangke la ke panchayat atu phan la pen ke municipality phan town committee phan poisa nang ke logi phan ala bangke BB along sige pu poisa lata state government Assam as a state government along poisa nang ke logi phan direct funding po alam ave Assam government long si poisa nang logi hala finance commission tumta lapen India government ta finance commission the India government ki pualing si kroji lapot poisa nang logi ke Assam government la direct funding lam dak tokti News report Karbiang Long Live Kidamtang jakong nipai ingkoi raphorni Borjan constituency angkang dilai ahi thialong anti corruption and crime patrol awareness in India pen Karbiang Long along corruption asai kang tonji la pen risoi jang phan kang thur ponjia phuthak pherangkia mai kang nipong Anti Corruption and Crime Control Awareness in India mati thi hek pen ACCC AI pen ang pachini dun atengke kedamtang jakong nipai ingkoi rai CRNI si Delhi pen Central Committee atung wangsi East Karbiang Long Aparman kilang chari ponjia phan arpu nang pekte kanglo lake President Mukhim Rongpi Secretary Kangburainti District Investigator Manoj Terang Block Secretary Om Prakash Gupta Office Secretary Monsing Rongpi District Media Secretary Prijan Teron District Program Secretary Rajan Timung District Welfare Secretary Sarpang Ring Hilapen Archak Timung atun hello Karbiang Long corruption do o posi lahai lang chari dun pola pen risoi jang phan kang chor ponjia phansi kemang pon puta nang pachini dun itu malong kapre ke chuklem tap lai hoi thedung ke chuklem tap ta dupik na sila bang solong nitum kado kabi chilang pet pen labang so anti corruption labang so phutha iklen ke da malong na chirap nang chitu du ye phansi nilitum hin pen Karbiang Long dang pi ke thigiding do na phansi tami nilitum alang litum hanta na chirap lu pusi ning chero dan tum ke kichengsi la pela pengkam chok mai ke non oi kimi tum stami lai ki claim thap non ke lai
ini kai normal sitame ken thap puya tame do lapen along pen lai ki claim ke dam do me isi akai no jo claim do la som sitame isi nok putame corruption na him ke do along pen datum jo claim chom joy puya ta do la pen ai ngahing pen ke lai alo so pini akam me la ki claim me dame kai no do lai pen mane itu mang lai pen ke pa meje phat na penon o ekimi dum han kimisen atwar kija koi nasi itu aso akam mang ke claim bonje Di lai pen Bijoy Rongpi, Karbiang Long Live. Hamren rong supi ring bong hom auditorium hall along team Karbiang Long pen patir pipon si bang suri isi sose armu atum aphan 6 schedule aputhak kethan kimum ponji aphan arnisia pharman saikula da jaimek kedeng Indian Constitution along ketok dak article 244A bahala pen jasimet 6 schedule aputhak hawararat kachini dak ji aphan team Karbiang Long pen patir pipon si Hamren rong supi ring bong hom auditorium hall 6 schedule aputhak mai padopon Bang sohut ada porphai sirke pen mai ingpu ponsi kilun ke kana jai mek deng ponsi constituency sirke pen Bharatiya Janata Party long claim sip abang phubang phiatum an parta cherok to arab bang suri isi sose armu chetodun Bang sohut research person bang hini an parta Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rongha atum pen 6 schedule aputhak radaphan klar dak alam the than mum pon Team Karbiang Long pen kangwai bang hinya bang pu 6 schedule to the Constitution of India aron doan Karbiang Autonomous Council yambarin political abaha ketok abang puan parta MOS 1 lapen MOS 2 ketok kikim kirang abang Elvin Tiron na hin pen thanpon Halapuk Karbi Customary Law putha Karbiang Autonomous Council Chairman Barim Director Center for Karbi Studies prolific writer and researcher in Karbi folklore Dr. Dharam Singh Teron ahin pensi kachitong ara doan aphan than pachini Saikulat ajame kedeng along man peng aluhi pen Karbiang Autonomous Council kachari CM Dr. Tuliram Ronghang lakhain koi baithalang so LA constituency MLA Rup Singh Teron Karbiang Autonomous Council EM Rina Terangpi EM Prabhat Chandra Taru West Karbiang BJP Amaipu Radip Ronghang pen chenglok Constituency Sirke Balong BJP Mondal Committee Tum Chitong Dunsi Ing Thim Lim 6 schedule aputhak kethan kimum pedopon Mane Karbiang Long penan abang photum kethekiri ka chekrong amethang jongjung kethekiri ka chekrong pu abang photum nili ketheklong ateng te Karbiang Long ke contribution zero la rat phan kipi ka pedir ala so ho a contribution mang theklong la la si la so saing ding bang nili non pude theklong la la sona bang phua tum si pini 1986 a women ki bang ahur Karbia hempre ke hang ajoy ne pen Karbi jan kachu boycott Karbi jan ka chok ka theng Karbi jan hemrit ka chi pen chenglok apran ke dam nang ta dulo hempre ka join ne pen non la son thak si pini theklong lo je 6 schedule aja kong themu hemprek pen ta 6 schedule aja kong themu upen kapang dak pen chenglok lahai tum social media along penan theklong pin nang tum social media long lang long te chini je hola sohot political discussion long langkung habe auditorium holo long dolo hola sohot jaya kathar kopilo pu je
6 শিডিউল কে প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া তা বাইপাস করি উনি প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া তা ইন্টারফেয়ার করি উনি লান 6 শিডিউল আজা কংগে থিল প্যারা 14 লং লাঙক প্যারা 14 লং নিলিতা লগে লগে নেট লং চেলাংলো 6 শিডিউল abuk serong langlo constitution long langlo ni lihat bangke pera 14 long kita bangke je governo commission isi pang niun governo commission na pang niun bangke je 6 schedule area long jongsi mane development akam se for example la so auditorium hall la so auditorium hall bangke la ke ki la so auditorium hall la so la kim ke pin ben se tangka chodet ba tuar polai na tuar kim ke pin pen ba belek institution belek building a scheme amukha asa yang deng claim pin ben tangka chodet pulong te governo aning hanga teng pen jada commission bahayun pusi a b c pudo hala ke 6 schedule paragraph 14 along sikit tok chok sita da ke paragraph 14 along bangke যে প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া লাসন ইন্টারফেয়ার করি উনে 6 শিডিউল ফানকে প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া কে লাদাকে বাইপাস করি উনে লানা পাওয়ার গাং টাং কে তকতে লাসি লাহায় পুঠা কাচিং কি কে থান কাচি মুং ye fansi waida klarsa pen hok pe dalam kacini ye fansi rara thingno hamren ben danieling hi lapen rongbong te rang karbiang long life inut karbiari so sarje hon rongpi dong muka kiching arong amikar karlitang prem rongpi asopo chukedam tang penangan aning kan pen dong muka pwd office along army camp ki doesek han an chutundun pen ahurada army truck gypsy lapen gari mechanical pen danglok penangan kam claim dun dulu laso si sarje hon rongpi alang li penangan army atumolong kedudun pen army kedar satum pen ahurada chichini dun pen apuson si army kem along dudun pen pejo pen aminata rong robajo army men pusi chikrong dun tablo lapen army atumateng si kedu ke thak dun lapuson ka chikrong thaba jok si non aphi anke meghalaya shillong along 101 army restricted area jo mate canteen along army uniform ching thang dun pami si pupu ki juita lapen selfie chen ba mahut si hadak army atum ke ton mate security atum si labang so sar chehon rong pia phan kar juto da hut amina bang captain assam regiment pusi kachikrong ajok si apen abatai tin kar jo hut kapre army men kachikrong ajok si tong sekot pen meghalaya police ari deng thondam koklo apen non amat ke meghalaya police ari deng si pado ikoklo lapen further investigation der pc put hot pachini pon ipo Karbiang long live channel pen ronga sora phan inut bang hiniat tuma phan karju ateng pulote aprang pen ronga jo gunda hoi la pen army uniform ching thang dun ver la pen an parta anhu do hi la pen kaike da army pusi che than puda ronga sora tum pen nang patani dun patumi jo baji ke papor silong mate meghalaya rong supi silong rong supi long meghalaya long ilitum karbi ariso punako karbi ariso sarjon rompi alang liphan patumi anove silong 101 labang so sensitive area mate ka military tum mane alang litum dudumati alang litum mane restricted area upu labang so restricted area long alang litum la CSG canteen long la karbi labang so so bang army address ting thang pamisi canteen long sagajon je phan pu arting dir theklong si halada army intelligence atum labang so bang phu army binong kali den jinang nak thema address ni ting thang pasame army to mason ki kali den nak pu labang so mathadam se ama se alang ni phana arjulo ama senge chithano dekte de lo so bang ke tum karbi so bang ke chithano dekte de lo mangu hagason si ke chithano bang ke nili bang ke assam regiment long captain buse chithano no pen army long se nili borenga ho claim pusi aphi chithano same
army officer atau intelligence atau alang lipan tong sekot Meghalaya police atau mansi pilo penili tum chini tu nateng polo alang le ke cingarong mate hong berik hawar karlitang prem terang asepu pusi chini tu lo dok muka police station angkan nili tum ke chini dun hokpen alang ke chini dun polo alang li bangke prang lada dong muka kalong army atum na ke dohut army operation do bomut lada dong muka PWD long army of army atum nang group atum nang do hala suhut penangana risuatum la hanam getun dun army long pine asosa orengang hoy nang pipo pen army atum long penangana risuatum gari ke sela kevek dun pini hormo ke roy pidun lason dun bom mala so sobang hoitu dun bom ma age army tempat pacil po dun bom la ke company tumong chilang dun bom ma se ala teman dress da ting khang dun bom ma se ke lason den ka hai ku sini tum ma ta mo Bikram Teron's report, Karbiang Long Live. BJP Karbiang Long District Committee hin pen kedam tang jakong ni phai in koira phorni methanga sai hemalong pherangke amai ingni pon bangso pherangke amai long BJP claim bang atum BJP spokesperson Lai Chaning Leng Vidya Singh Rongpi Selabar Bela pen arisang ho tum chitong don si APHL CMI Pu Jai Kathar IAS kaninje aputhak pen pacharapsi chok chepu jongdun Karbiang Long kapaching thurja sai ke claim along aphong tin la pen along tin ke kam khedun ke Karbiara phan paching thur thedat nangpu ke matha joglo puta jai kathar phan lamthe arbokpon song trok atum tame latum sita hele kaman cbc rat pen sarkar pen kaching wai insamjin pen ke dolong ja phan monsam ke dolong ja phan lapuson si ilitum thek long lo la so teng pen si ilitum kenang so Rabjin ben kipacu naing pulo tangte pololosi itum klembo naima wala mangke non itum pangcheng ponlo sita adhe ka tum 125 amendment lote ladak tribal aphan kirai ko mabi ka interfere kapre lason do traditional council selam bomlo mate selamet lo laso tangka ilitum ki wansi guna pelo article 280 pelo la sironga sarame itum stame alang litum buan lone nengkan kep krepo kacong hong aneng cepat nengding de alang litum rong rup pacing thurja phan aneng hang kuna pelo tangga kelongko lasi halasu isi tangka ke wanji labangso angthor kachi et lake 200 article 280 belo lagi central government bustame state government bustame ba non ilitum stame tangka jong sinanggi pulutan ke rong rupa jing thurji pulutan ke ilitum article 280 pensi wan News report Karbiang Long Live Tandipini Adap Abirta bangkela ponsi kangtonik lo domet hakme kardon